Demonetization amasung GST bu sawaladuna BJP Manipur ki yamlaba thomi singna black money ki mayokta khongsin ama satkre. Manipur su National Legal Services Day pangthokre. Legal Services karino haiba Manipur ki kasin ko ya sinba thungna khangan ma bathau tai haina Manipur High Court ki acting chief justice na pongokre. Japan की लापत तिम्मा मन फुटबॉल आदगी अनिस बलन जाओगी मतमदा मफमस्त लेके द्रबा जापानीस लानी सिंगी सरू सयांग संगलपत्रे अमसुंग ITI टाइल की महिरू सिंह इंस्टीट्यूट से के मफुंग फावा प्रिंसिपल लैब मतिक साना थमियो हाइदना इरांग हौदना इंस्टीट्यूट के कारण निमई खाकरे मैं मुख्रमजरी अदम नियमिरबसी इम्पैक्ट न्यूज नी आई तखलमम श्याम कनन हाउजे पुंजा सिफावगी मरब पाव सिंग मियामदा पिजरी डिमोनेटाइजेशन अमसोंग GST बो सवरप ओइना PWD मिनिस्टर TS बिसोजित यावना BJP मणिपुर प्रदेश की यामलब थौमी कयाना ब्लैक मनी की मायोक्ता खोंगसन अमंगा सिजतखरे BJP मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट ओरिबा राज्य सभा की MP केसेस बाबानंद अमसोंग तोंगान MLA कया सुसर याकी बखोंगसन अदु कोनुंग ममांगदा लैबा सुमांगला संगलेलदगी थुम्बुथोंग लानो या स्कूल तमलाक लगा कई सामथोंग फावरब मतुंगदा नितापा चुथेक्ता लैबा BJP की ऑफिस लोइसन की खोंगसेर अदु सत्रिंगै मांगोइना मणिपुर गवर्नमेंट की स्पोक्सपर्सन ओरिबा वर्क्स मिनिस्टर TS बिसोज इन फोंगदोरपदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना हौदोखिबा डिमोनेटाइजेशन की मरम ओइरगा ngasi स्कीम कया पुथोक्तुना लाइरबा मियामदा कानबा फांगन मंगम ले हाइखि खोंगसेर अदु लोइसिलबा मतुंग BJP ऑफिस ता पांगथोखिबा मिफम अमदा वर्क्स मिनिस्टर मखाताना फोंगदोखिबदा डिमोनेटाइजेशन तौखिबा न मियामदा पीबा कानबा मसुंग कानदबा अनि थोकना लै कानखिदबा हाइरगना मियामना बैंक सांगना लेप्तना सेल काइथोकनबा होनबदा असियना मसुंग खुदोंग चादबा मतम खरा थेंगनखि अदबो डिमोनेटाइजेशन मरम ओइरगा मियामदा पीबा कानबदी यामा लैखरे हाइखि मसिमंगना ऑपोजिशन लैबा पार्टी खर नतना डिमोनेटाइजेशन की मायोक्ता मियामना यानिदबा फोंगदोकपा लैखिदबनि हाइखि लोइनना ऑपोजिशन लैबा पार्टी सिंगना डिमोनेटाइजेशन की मायोक्ता खोंजंग संगसिंदुना मियामदा उत्साइदुना सममना हनगनु इंडियादा इंग कुमजालिसिंग मरिदगी लिसिंगनि तरामरि फावबा कांग्रेस के लैंगाक लैरिंगैदा कॉमनवेल्थ गेम्स की स्काम अमसुंग टूजी स्कामना सिंगबा तोंगान मखलगी स्काम कया लैखि मणिपुरसु लोकता की MDS की CCTV अमसुंग ट्रैफिक लाइट की मतंगदा मखल कया की स्काम सिंग लैखि हाइनसु फोंगदोखि थोखिबा स्काम सिंग अदुना मरम ओइरगा मतम अदुकी कांग्रेस लैंगाक अदु स्काम ने पिक थनखि स्काम गे लैंगाक अमनी हाइनसु मराल सिखि लोनना कांग्रेस न लुसिंगदुना तोंगान पॉलिटिकल पार्टी तारा नंगारांग पांगथोखिबा ब्लैक डे की थौरमदु ब्लैक मनी डे हाइना पालोन तौरमना हेना सानरमगनि हाइनसु नाकोइना मिनिस्टर न कारिमनखि डिमोनेटाइजेशन तौगिबदगी कोलंगी ममन हंदरे सनागी ममन हंदरे अदुग लाहरब कयादा मसिदगी चखलकपा अखोगी लैरिबा पैसा पैसलग थमंबा बसिंगची अखोइन ट्रैक तौबा ngamba अदु पुनमक बैंक के थ्रू से लाई पोसिंगसिना जनधन की अकाउंट और तोान बा अखोगी चाबोकपी की और GST गा अमदी अखोई डिमोनेटाइजेशन कानबा खत पीबनी प्रजा मयामदा अखोइन पैसा ओनबदन अमदी पैसा सुमना ककी अखोगी बैंक दा लेपदा खुदोंग थीबा अवाब नंगखिबा गवर्नमेंट की पैसा खतंग अखोई पैसा नंबदा चंगखिबा पोसक्तु नतना अखोगी GST अमदी डिमोनेटाइजेशन ना भारत की प्रजा पुनमक लारब कोननबगी अमदी तोान बा अखोगी लैरिबा इकोनॉमी दा चाखोननबगी अमदी चप मानबा थोंगदा लागनबगी अमदी ट्रांसपेरेंसी की चांगजे हेंगलले हाबचे ए प्रजा मयामदा थमजगे नेशनल लीगल सर्विसेज डे मरी लेन मोटरसाइकिल रैली मणिपुर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस एक्टिंग जस्टिस एन कोटेसुन लमथाखरे कनेक्टिंग टू साप हाइब थीमदा ख्वारमन सामु मखोंगदगी सुरसामपुर तमना मोटरसाइकिल रैली असे खोंगसान के मणिपुर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ना डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज इम्फाल वेस्ट बिष्णुपुर सुरसामपुर अमसोंग मोटो कॉप्स मणिपुर ना पुन सिंदना पांगथोखिबनी थौरम असिगी मतांग जस्टिस एन कोटेसुना लीगल सर्विस करिनो हाइबसी मियामदा ममुत ताना खंगनबा अमसोंग मणिपुर की कासिन कोया सिनबा थुंगना संदोकनबगी पानमदा रैली असि पांगथोखिबनी
Samu makhongdagi lamthaba haukiba rally asina Malom, Nambol, Bishnupur, Kwakta, Tuivongi mafam singda ngayak panduna miyamda legal awareness pigani ngasige tharam aduga mari lenana miyamgi rally amasu uri pokserap kotagi hauraga BT road ta laktoni MG Avenue amasung Kasturi Thong Faudan nagamapaldagi uri pokserap kota panthungpham oiki Micham Prajabu legal service service karino legal service authority na magi kari tobo ngamngani mayam gi praja gi damakta leiba sangsana ma oibana akoina yariba makhai state sigi mafam khudingda kachin koya da channabagi paudam se sandona ba hone jabagi akoi gi ATM mamani akoi gi ngasi tawjari se ngasi sidagi flag off tawraga akoina ihana ambada nambol chachagani nambol lagi Bishnupur chachagani Bishnupur lagi amuk mathang moirang chalaga churachandpur chalaga churachandpur halaga akoina mayamda akoi gi legal service authority karino haibasi sandokna ba akoi gi hone jabani ngasi gi program Thawal district Sunamitarani Subna Sathagadaba Legal Services ki National Wide Campaign Hogdokre Tharamasi Manipur State Legal Services Authority ki Lamjing Makhada District Legal Services Authority Thawal Sindana Hogdokibani District and Session Judge Thawal Salam Imosaf Singana Thawal Thongkong dagi District and Session Court Thawal Court Fabo Khongsanama Lamtharaga ngasi campaign adu hogdoke Rally du loishilaba matung the District and Session Court ki Conference Hall da Tharoma Sapangtoke Salam Imosana Tharoma da Fongdokibada ngasidagi hauraga numitarani subna pangtokadoriba National Wide Campaign asigi pandamdi leivak asida leriba paisa pairaga lawyer nekpa ngamdaba singda Lemna legal service panganduna achumba justice lehenbani leivak asida achumba justice puraknaba honabada legal aid clinic singamasung paralegal volunteers singi thaudang yamna chawi haina sa fongdoki Japan Association of Recovery and Repatriation of War Casualty na Manipur Bishnupur district ki Fuwala village tagi saru sayang sing lakhot khare Japan Ministry of Health, Labor and Welfare ki makada Japan Association of Recovery and Repatriation of War Casualty ki Japanese Embassy First Secretary Kenji Ayana Lusingba Mioi Mangana Sabatim Amana Nimitarini ki Khongsata Manipur da lakpa ki sargam oina ngasi Bishnupur district ki manung sanba Fuwala wat number 2 da laktuna ani subalanjaw ki matamda maphamasida laikhidraba Japanese lami sing saru sayang sing adu lakhot ki bani ngasi ki Khongsat adu saru ya ki ba Second World War Infal Campaign Foundation ki co-founder Aramam Angamba Singhana Fongdorapada India ga Japan ga mari fagalakpadagi matam sangna lepraba bond collection asi hobani hariba asi Manipur gi mafam ahumda excavation gi processes sizinaduna Japanese bond thiba gi thabak asi satagani loinana hauzik fangleba Japanese forefather singi bond sarusayang singasi Imphal da sanskar tauraga madugi ut adu Japan da pukigani aduga loinana asigum ariba bond singasi kanagumba miui singna Panglabadi Matam Sana Marinaba Authority the Pau Pibiro Highness Miamda Man April Tauki Masike Kongsana the Forensic Lab Manipur Anthropologist Department Manipur University Art and Culture Gimio Kayasu Luinaki अखोइना थमजनिंग मेसेज ती सिगुबा अखोइगी हक्चांग अखोइ ह्यूमन गी रिमेन्स गुमा थेंगनाबिरगदी मसी अखोइदा पाउ पिबिरौ अदुगा अखोइदा मदु आइडेंटिफाई तौर मतुंगदा मोइदा पाउ पिरगा मोइगी ओरगना मोइना अमुक लागा क्लेम तौबो खोपा अदुगी खुदुंग चाबदु मैम केनो तहौसी अदुगा मसी मोइगिसु यामना याम नुसिबा याम सेंटिमेंटल ओइबा केनोनी मोइगी हाइदि मपामपु लेहौबा सिदा लांदा सिहौपुगी Yellow me Kanabagi Damak Maoist Communist Party Manipur Sangsin Gadoriba Yahogi Damak GSLPS na Wakalon Fongdopada Lupasina Tagat Fongdorakli. Lupasik Standing Committee Coordinator Kong Yang Mangang the Top Cerulas Namakataraduna Lupasi Warib Kudimak Democratic when a Lowy Aduga Tabak Kudimakna Militant when a Pangtuk Ihari. Miam da Chamam Nabamata Laitan Iho Sangsinba Pambadagi GSLPS na Warul Fongdolakani Kangbadagi Lupasina Mangjaun and Ihawasi Nabimatara Mathodagi Hogani Hirambadu Nabimatara Nipandagi Hauraga Miam na Mai Park Trifauba Changsinaba Miam da Pongdoki Bani Hari
Karigam JCLPS na miyam ihawasi miyam gi lantheng amagi thakta pukhatpa ngamgani hairagadi ihawasi JCLPS ta sinathokpa ngamgani adubo ihawna mai pak trifauba lenga ka phibam amata da yasinaroi haibagi thajab adu pidragadi miyam gi thamoida apenba leiroi hauji miyam gi khuta sayolamagi matam hena leiri maramaduna sayolamagi manung asida ihawasi hena kansinabu wakhalon puthominasi tawbatabu ihaw tokpagi wafamdi makata na khandaroi haina Sirolosina Makatana, Tamlakli. Mamang say October Thad Lokiba Public Works Department gi Grade 3 Masang 4 gi DPC for Lauk Toktuna, posting Piruraba employees Sanini Funi Toibo, Manipur Lengakna, screening Taugani Haiduna, Tamliba, Cap in Evinsky, Atingba, Lauk Pinaba employees sing Apil Taurakli. Manipur Press Lapta Paumis Munabama, the newly appointed employees 2016-17 PW the Manipur Secretary. Rangwang Thaina Haikibada, Mamang say October Amada notice Toktana, Laukiba Postani, Niponi Toy DPC for the same column demas contramato the Haidokibani. Saliba says Mastara Trokta posting for Pidana office Kana Rabani Adabo, Manipur Langakna Mastara Mangaki Matung the transfer posting Piki Basing, Shanabi Yaroi, screening Tauraga, Makata Batab Lakotkani Haina, Kangalaki, Masita Natana Kangodana, April Kumapanda, Kef in Eviensky, Ating Batamzinki. Lenga ke Taurangasina, Department of Process Amada, Chatabayadan Lady, Baramaduna, Manipur Langan, Ating Basina, Batalamanga Fabagi Manunda, Lautopio, employees in the Taliban Dimanasi Tabak on Toroktraba di Makal Makaki, Akama Kongzang Sing, Sangsingani, Masjid Torop Apoteki died the Kudimak, Lengan Puga the Minister. Atopa department di SIT report haina sumaina moi screening committee SIT report haina lei moi leina MZL process chatabayai tolop phangi akoi department di kari ki dhamakta kibin event sabse thamjille haraga akoi MZL su chata handre aduga thabak su phajana join to hanbidre asigi kibin events hairibase lauthok piu SIT report se atubi manung da haidok piu lauthok piu 15 November ki manung sida akoi thabaka hanbiu ating base lauthok piu Ngarang Haidokiba All Manipur Police Constable Man Civil Vaiba Bosi completed fresh page 2016 the Kalaba candidate Singi verification form Ahan Battalion Rifles ki drill set tagi Laliban na Tara Manga ki Kuntra Faba Yupung Taradagi Nongtil Pung Mari Faba ki Manungda Laurabi Yagani Loinana Mensilava form Matang Ta December ki Tang Tara Manga Faba ki Manungda Police Headquarters ki IGP Administration Office ta Thajil Kadabani verification form Asil Loba Matam the identity card Natraga Emic card Loinera Kadabani Haina Police Manipur ki Manipur Police Inspector General of Police Administration Mr. Lamana Kangalakli. Handak Pangthoki ba English ni Tarataruk ki College Student Union Election da Joint Student Coordinating Committee gi Makada Mikhal Thengna ki ba candidate sing opagi tharamama lakliba nabi matara mathude DM College campus ta laiba ima khotong han sanglen da pangthok lagani ngasi JSCC da yauriba lup sing MSU MSF case emadi Suk Kilu Singh Basing Yawn MSU head office the Palmis Munabada JSCC ki convener and Muktangan Bana Haikibada Handak Pangtoki Mikala to the Sitchani Lebaki Manunda JSCC ki Makada Putok candidate Shama Manga Mai Paki Mai Palabasing Yawn candidate Sing Opagi Taramadubo Ikaikuna Utuna Pangtoka the Batarum Aduda Matung Tarakpada Kari Karamba Tabak Sing Paikat Payabagi Hibadasu Kanagani Haina Fongdoki. Punbagi waina karak kraba candidate sing opgi thoram mama JC amadi akogi monitoring cell ga waina na lakliba tang tarama thoi sida Dem College campus ta leiriba ima konthongan bi ki changden da pangthok charagani masida akogi lebak miyam amadi chatra khibikna lakpiduna saruk yabina ba nising jari amadi mamang da koi chatra gi waina JCC waina apunbagi waina changjan minarakpa chatra gi issue amadi social gi oiba issue amukka hena JCC na punna changjan minaduna lebak miyam da tawgudaba thabak thorum mayam makha na pangthok charagani Bisnobati district ki DC ki mayok tanga sin Nambol da miyam ki oiba wakat khongsan ama satkre Nambol Assembly constituency ki manungsan leiba municipal council for amasung gram panchayat ani ki ward taramathoi ki tha ani ki napsa ki seng fangandre masi punama ka DC na misang mikhai naibadagi ni haiduna khongsan adu satkibani Nambol Municipal Council ki ward number 1510 ait amasung 4 ga loinana AC asigi manungsan leiba iso gram panchayat ward number 12567 amasung sanjenbam uyumpok gram panchayat ki
Ward number 4, 5, 6, 7, 8 amasung Ward number 9 hariba mafamsing asigi thani gi sing phangandana leiriba card holder singna ngasi nambol saba lekai community holder wakan fama mafamki loinana tungda nambol singmang faba DC sindu miyang sing phangalu haina miyang gi khongsadadu satkibani DC da khoi nangu matam da sai na ba noi khoi case ama lebana ni hai kholona ba da ching yelaga khoi ching yendri ba se kari gena khoi ching piu hai ba matam da ejen na khum eba ko ejen ani yena ba dagi DC na thingjan da na ching pi dre ko tawa ka lu ba dagi case tongna ba dagi court ki rai da di July gi tang 30 ta adau ba ejen ama thokti phau ba FCA gi han gi agency da pi ga da ni hana court ki rai lere adu moi na ching pi da ba ni ha da na agency na khum bi re DCC misang mikha yam na nai ba rajniti gi thong yam na chang ba adugumba fataba DC ni akoi pamjade chengjin hanggan pithokpa yarbado mana phajallaga thamije mana ngami matagum prajada otpani aduna praja gi damakta khanba DC anobam pubirau hoji leiba DC de khoi supam pamjade dance part away asibo pidraga de khoi makha taba khongting atum changchalakhi gani Manipur Police Department ki PRO na thadorapa cheulam gi matung ina chaliba tha asigi haukiba tang tareta District Police Commando kaksingna nupi police amasung kutra mapan suba sam rifles ki apunba team amana frisking sathabada hana UNLF ke kada oiramba hauzi na KYKL gi thabak tawba mi ama registration number MN01C5250 oiba auto rickshaw amaga kwanana fare haidi Kaksing lamkai area da frisking sathabada farabami adudi hizam marjit elis mangol jaw sei kolumdoi laifam lamjaw mayale kaidagini hiramasigi matang da kaksing police station na case am lakhot pagalun investigation sathab haukre nakalamuram da thasagi hauki tarik nipan da akangna ba paw ma fangbadagi district police thawbal na yum sang na tibhum ba kitabuk sathabada nauna sem ki ba gang khutpu United Peoples of Kangleipa UPK gi mioi ama farmi adu hairofa 3 lamlong mari fangbadagi ningthausam ragumani masagi saidi puni thoi sure mangondagi Chinese hand grenade aniga konana siasang kaya phagat ngamle ma ki mathakta hairo police station case ama lokot pagalunena makha taba thijin ba ki thabak chatha bahukre hairi Taruk suba pesana halu tare suba pesana lo haiba demand Imphal Municipal Corporation gi thaumi sing na hauki ba September kuni thoi dagi satharaki ba thabak lepa gi khongjang adu thas gi tare ta Manipur government na employees sing demand adu thabak on thok padagi sangsilamba khongjang adu handok chari haina Imphal Municipal Employees Union na phongdorakli BJP office da pangthoki ba pangmi singuna ba union gi president and nimbus na phongdorpada Sad government ki oina de English ni taragi April tha dagi taruk suba pesa na ba haukrabani adubo local body oiba Imphal Municipal Corporation gi oina di hanagi manga suba pe adu makha tan sanaduna lakibani masina maram oiraga employees singna khongjang kaya sangsenduna lakibani haiki adubo anoba BJP nul singba lenga asil lakpada gi minister amasung mahot ki minister na employees singi awaba khangbiduna taruk suba pe chanana ba ayaba pikibani hanaso phongdoki ngarang si kai kumnajar ba Imphal Municipal Corporation gi mayor deputy mayor amasung honorable councillor mayam ga punna akoi gi union ga meeting ama tawraba matungda September tang 12 dagi satharakpa dugumba siswak strike si kolop tawre lauthokchari strike manungda praja miyam da strike asina maram oire haraga miyam da pigiba saitheng sing adugi damakta Imphal Municipal Employees Union gi maikei dagi nungaitaba phongdoksari Haukiba nabe matareta manga saba JNK Rifles ki a company ne fare hariba Sunil Kumar Sharma sei kuntramapan apokpa lalji Sharma laifam Bishnupu ngasokpo pimama lekai tiangkal khunau hariba mioi asi RPF amasung masig lanmi sanglo pelega karigam hiram amatada marilena di hain RPF ki assistant secretary publicity bangkim na thadorapa seolamana sengdorakli Awang Pokyo na Manipur the based of the Department of Biotechnology, Government of India ki makhada laiba Institute of Bioresources and Sustainable Development IBSD na Belgium based Vision on Technology ki historic oina ngasi Memorandum of Understanding MOU ama sign taunakre. Hariba MOU ado Climate Change, Environment, Water Management, Biotechnology, Bamboo Refinery, Bioresources Management singba hiram sing the sign tauna kibani ngasi New Delhi gi Hotel Taj da pangthoba thorom adu da Belgium gi ningthau amasung Maharani susat yaki MOU adu da IBSD gi Director Professor Dina Bandhu Sahu amasung Baito gi Managing Director Dr. Doug Francer anina kuyak piki awanongpo gi sel tuma amasung sakhat pagi lamda MOU sign
तौनब असिना असोब मतेंग ओइरकनि हाइना प्रोफेसर साहू ना हाइरि लोइना बेल्जियम टेक्नोलॉजीज की मतेंग ना अवानो पोकी साखत थौरांग मरिनबा प्रोजेक्ट कया खुमांग साउसिना पाइखत बंगमदगनि सो हाइरि Manipur State Transport की casual basis driver कुंथ्रानी थोय मदी कंडक्टर कुंतरेट लौगदबा असिगिदमक short list तौखरबा कैंडिडेट सिंह मेडिकल टेस्ट लालेब नबेमगे तांग तारानी थोय मसु तरा हमदोइदि हेल्थ सर्विसेस के डायरेक्टोरेट पांगथुनगनि हाइना Manipur State Transport न थादोरपा जेरलमना खांगलकले हाइरिबा टेस्ट असिगी शेड्यूल MST ऑफिस मोरांगकोम नत्रगा डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रांसपोर्ट बापुरादगी खंगबु यागनि हाइनासु पावसिन मखातारी हौजिक मतांगा स्वाइड ब्रेक मतंग लौजगे ब्रेक की मतुंगदा रेगुलर प्रिंसिपल लैब मतिक्सान थम्बियो हाइदुना ITI ताइल की महिरुसिंग इरांग हौरपग लुनना कारनी मई थाखिबगी पाव अमदी मणिपुर अमसुंग मालिंग तोंगा तोंबी ई पाव सिंगिदमक पुदुन लाक्सगे इंपैक्ट न्यूज़ बमियक ता लेबियो ब्रेक मतुंगदा मखातब पाव पिजरी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ताइल की महिरुसिंग इंस्टीट्यूट असिगी मपुंग फाबा प्रिंसिपल लैब मतिक्सान थम्बियो हाइदुन इरांग हौबग लुनना इंस्टीट्यूट असिगी कारनी मई थाखरे ngasi pung taramathoi khare helakpa matam adwai institute asigi mahiroi kaya thoraktuna institute asigi gate manung da gari ani du mai thabadaga thadun irang horkhibani institute asigi mahiroi singna institute asigi principal matik saba lab ama training da sangada ba polam sing lehen biu haiduna lengak ta pisin khiba memorandum adu thabakta on thoraktabadagi ngasi irang adu horkhibani gari mai thaduna irang hobagi power du tabadagi Imphal West police ke makok thongba officers sing irang adu laksina lake पुलिस न मई सालिब गाड़ी सिंह अदो मुथनब फायर सर्विस की टीम मा कौखे अदुब फायर सर्विस की टीम अदो महिरु सिंह अदुना चंगन किदे पुलिस न महिरु सिंह अदुगा वारी सांद्रब मतुंग इरांग अदु नेमथगी तुंगदा मई सालब गाड़ी सिंह अदो पुलिस पर्सन सिंह अदुना मनाक्ता लेब खोंगबालदगी इसिंग कंदुना मई दु मुथनब यामना कन होनखी अखोई ट्रेनिंग तौजरिबा ट्रेनिंग मैम सी मई सिंगा सोके तब यावरे मई सिंग यावरे नोंग युरगा लाइबो वर्कशॉप से अखोइना इसिंग तुंग लेबो वर्कशॉप से अखोइना पार्टिकल तम मतम अखोइ से सिबि याबगी फेटल सिन थोप याबगी रिक्साम वांग लेरे लाइब्रेरी नेवर ओपन नो बुक्स दे वाज देयर लाइक लेतब लाइब्रेरी मई सिंग याबो वर्कशॉप नोंग युबो वर्कशॉप क्लास फना तोबिदबा मैम से कोई डिमांड तौदन लाक्चबनी हंदा खितंग रिफॉर्मेशन तवी बट इट्स नॉट अप टू आवर एक्सपेक्टेशन वी डोंट एक्सपेक्ट सच काइंड ऑफ स्मॉल रिफॉर्मेशन असिगुम कोई एक्सेप्ट तौबं हमदे इट इज अनएक्सेप्टेबल अदा मसी कोई यानिंग दे गवर्नमेंट ना तवी थबक से वेर वास पॉलिसी से मसी कोई कंडेम तवी एमसु के मार्केट दगी गवर्नमेंट ना मतिक चाब ITI अमा लेबम थोपगी ITI अमा के लेबम थोपा लेहन बिबंग हमत्रगदी करी ITI हंबिरिनो हाबजे इट इज आवर क्वेश्चन टू है इट्स आवर क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट लोन थिंक्रबा पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलाई पाक प्रीपाक ना हौकिबा कुमसिंग लिसिंग चमाब हुमद्रा मापंगे नबे मतारानी थोइदगी यावलोइ सिंग इकाई खुनब उटप ओइना सही खुदिंगी पांग थोक्तन लाकपा अथौब संगिनिंग सिंग नुमित मौसागुम लाकलिबा नबे मतारानी थोइ नोमाइजिंग नुमित पांग थोलगनी हाइरि लुबसिगी पब्लिसिटी एंड प्रोपेगेंडा की सेक्रेटरी इन चार्ज लेबा ngak पलुवांग द थोप चेरोलमदा हाइरिबा नुमित असिदा मणिपुर की चिंगबुरोय तंबुरोय मियाम हुमना थौरमसि बसर याबिना बामसुंग लेखिद्रबा अथौबी सिंगी निंगसिंग खुबमदा लेकटपिदुना लोइनना युमथोंग खुदिंगदा नमिदांग द मैरा कटपिनाबा अपील तौरकले नुमित असिदा मखलमतगी हराव कुमैगी थबक थौरम सिंग तौबिदनमसु खंगलकले लाकद्रिब संगाई फेस्टिवल ग मरी लेना सेक्शन थौरांग लखटपो ओइना ngasi उरिपो बासस्पति लैकाइदा थिबोहमगी थबक साथखरे इम्फाल वेस्ट SP ग लमजंग मखादा एडिशनल SP ऑपरेशन मोडल सिंगदुना अदवाइदगी हौना साथकिबा थिबोहमगी थबक अदोदा बेल आउट लैबा मियोय अहुम मसुंग ID प्रूफ याउदबा मिय अमा मखाताना वहंग पाउंग तौननबा पुलिसना लखटकी Imphal West District Manung Saleba Lampel Police Station Officer Ani Duty Lana Taurubamadi Mathauda Mirai Bagidamak suspend Taurihan Imphal West Senior SP Natopa Sirlaman Kangalakli. Haribu Officer Ani Dudi SIK Saidabantamadi SIA Asok Kumar ne suspension Tauring Manungda Senior SP Asik Ayaba Yaudana headquarter Tatopuyari Hari. Manipur ahan boina sanglakiba mobile service provider ama oriba Aircell na Manipur yauna notice circle da sahi tarani tho hena service tauba ngamlak pagidamakta nungaiba phongdor pagalunena makha tana miyawgi damak hena phawa service pina ba honari haina companies ki maikai de phongdorakle hena masigi matang nangasi Manipur press club ta pawmis ngunaba ma da Aircell North East circle gi business head Nilas Mahalav Navisna phongdor pada
Aircellna Notice Circle the Park Sanangasi Fawada Mai Pana Service Tauduna Lakli Manipurda Mobile Service Provider Asi Mutlagani Haibagi Miamda Mipining Late Lakadri was Sahi Kar Asida Company Asina Anova Plan Kaya Lunana Kudong Saba Pidun Atoba Service Provider Sing the Hienaba Honda Highness of Fongdoki. Our unlimited proposition, be it 28-day product to a 70-day product, is the most affordable in the market. And I would request all Aircell users existing and all Aircell users who plan to come into Aircell to give us an opportunity to try and test our product offerings and be satisfied at the end of the day. Manipuri Sumang Lilagi Lamda Asoba Thaudang Laurambi Nupi artist Konjamang Manilaki Dabada Marilena Kaikuna Upikataramangasi Pang Tokre Taramasi Manipur State Sumang La Council Sindun Hirango Tong Ahibam Lekai Oinam Direct Leba Lakidrabi Manigium the Pang Tokibane Toram Asiga Marilena Miam Amasung Council and Sig Taumisina Lakidrabi artist Asi Ipamitamda Haile Katuna Ikaikonas Utke Toramadra Yagiba Council Sigi Lifetime Secretary S. Hemantana Mioiba Kunai Ama Sakot Naba Honabada, Theatre Gisaur Taudang Lay, Picture Basu, Lamdamasi Sports Samsung Kalsagi Lamda, Maliam the Masaktak Libane, Kalsagi Lamda, Theatre Gisaur Taudang Lay, Manipuri Sumang Lilabo, Lamdamasigi Theatre when a Saknaba, Saktak Naba Honabada, Asoba Taudang Lokiba artist Singbo, Ikaikodaba Utpa, Tangai for the Haiki, Panbay Saknare Sumang La artist Konjama Mani, Manipuri Sumang La, Nupi Lagi Tongan Tonganba, Roll the Saktam Lanki Minupine, Councillors in the Shinba, Sayes Sumang La Festival. Ahum Sumana Funkiba, Yangam Lerak Nupi Sumang La Association Artist Winner, Festival Asi the Saktam Langam Miwine, Lunena, Masagi Anab Amadagi Mamangta, October Kuntrada, Taibampan Tadokibani. Sumang like Kalakarma say, Leka Evata, the Soki, Yungum, the Yunguyavanati. Yam Nakanaba, Toan from the Amam Katan Taru Tanantana, Sat Lerangumani, Akanda Muipomi, Sumang Lavoquena, Mamanga, Zatrawali, and Haina Mamatanda, Karimarami the Bakta, Zatrawali Koribano, Hyderabad, Manipur State Sumangla Council, Yan, and the president will be founder president. Like Puma Madumon Conservan, hired me. Zatra, Bayam, the Punzalaga Sanaba, Lilabu, Zatrawali, and Kowi, Lilagi artisan have around Sahi Kunmang, Kimungo, Mamangadi, Lilak was Ozana, who grew up in Lasi. Central Agriculture University Imphal Vice Chancellor Dr. M. Premjit Singhada Society for Community Mobilization for Sustainable Development New Delhi na Lifetime Achievement Award Pirakle. Ngasi Guwahati da pangthopa thorom amada M. Premjit Singhada Award sa kusina kibane mahakna law singo bagi lamda thijinma masung education gi lamda national masung international gi thak ta laukiba asoba thodang Singhada ba sakhangduna award sa pirakibane hairi. Mangthar laba ras la katpagi sanabi asibu Kanabagi Panamda Nasi Manipuri Jagoi Marop, MZM the Sindana Kunjaras, MZM Complex Lambai Konang Kong the Utkre, Jagoi Lamdamas Naraba Sing Yauna, Arding Kalsagi Director Dr. K. Susilana Mamangda Kunjaras at the Utke, Tarum Asiga Matangda, MZM the Secretary R. K. Sanahan Bina, Ras La Katpagis Anabiasi, Mangtarakpa Maramna, Jagoi Asiba promote Taunabagadamak the Taramasi, Pangtopani Sohaina Fongdoki. Koi nitaras di baraso koi loina pangthok jagani aduga masi pangthok jabagi pandam chu muttana bagi maram amasu oibaga loina na koi gi Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy sehi guni gi leptana dance festival si pangthok piri jagoi marup su koi ayam matamda koi gi saruk thungbi jagoi ras makhal manga sigi manungda ama hekta hairakpada koi ne hekta koi participate tobang amna ba ras makhal manga si mathang pangthok jabani Thawal District Manung San Laiba, Haurebi Konjin Laikai Primary School, Yauna Government School Sing Infrastructural Development Ki, Tadarak by Yamna Senfam. Education AS Ki Director T.S. Kiran Kumar and Bafam Marang Kangandri Haina, United Metai and Pangal, Organization Amapo Namaran Sirakli. Hiramasiki Matan Education Minister T.S. Radius Yamna, Tabak Lokot Pinabasu, Serial Sinamakatana, Apil Taurakli.
Jiribam की बावपरादा लेब जिरी इमा मेरा पाइबी अपन लुब जिम्पाल की तरह मंगा सुबह मपोक की कॉमन थर्मंगा से लुब असि ऑफिस ता साकले लमगलुन ने पांगथोक्रे ngasi थर्मदुदा अपन मणिपुर कनबा इमा लुब एम किल की इम्फाल की वाइस प्रेसिडेंट लौरेमम ओंगबी nganbi देवीना चीफ गेस्ट जिम्पाल की प्रेसिडेंट हुइरम ओंगबी मेमा देवीना प्रेसिडेंट होइकी जिम्पाल की प्रेसिडेंट जिम्पाल की फिराल संखटपगलुना लेखिद्रब जिम्पाल की इमा सिंगदा हाइकलेका तमदुना थर्मदु हौदोकी Manipur People's Party MPP की Development Committee के members सिंगमदे sympathizers सिंग ओइबा मिफम मंगसी Manipur Press सप्ता पांगथोकी बकलुना तोंगान तोंगबा वारिफ मरिसु लौखरे हाइना पार्टी असगे सेरलमन हाइरकले पार्टी मनुंगी वाथोक असि शांति ओनि यासिननबा फुल टाइम प्रेसिडेंट अमा थातर के मनुंग इलेक्शन तौदना खनबा फुल टाइम प्रेसिडेंट खंद्रंगाइदा वैकेंसी प्रेसिडेंट अमा खननबा स्टेट रिटर्निंग ऑफिसर दा शिनाबा मसुंग MPP ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट न थमनिबा अथिंगबसी वारु सिनेमा पुरक्तुना लौथोकनबा होनबा हाइब वारिफसिंग असि यावी हाइना जेरोरसिन मखा तारे हौजिक सानमगी पाव कुंथ्राम दिसुबा एन हजारी एंड डॉक्टर एन तोम्बी स्टेट लेवल पोलो टूर्नामेंट समादोन अयांगबा पोलो टीम टेक्सम पोलो क्लब अमसुंग कांगलाई पाक पोलो स्टार क्लब माई पाकरे पोलो टूर्नामेंट असि ngasi माई पाकलबा मपाल कांगजेबुंग सानखिबा अहानबा मैचता समादोन अयांगबा पोलो टीमना सगोलमन अपुनबा नहारोल पोलो क्लब पु पांजल तरु मरिदा माइथिबा पीके मैच असिदा माई पाखरबा समादोन अयांगबा पोलो टीम की सानरोई टेस बिसांतना बसंतना पांजल अहोम के हेरोजिना पांजल अनि अदुक एन होमी अचुमीना पांजल अमगा सनके पोलो टूर्नामेंट असि ngasi सानखिबा अनिसुबा मैचतना टेक्सम पोलो क्लब की सानरोई एम कुबेना पांजल मंगा वाई डीजेना पांजल अहोम एस रंजिना पांजल अनि अमदि एम मनिहाना पांजल अमगा सन्दुना क्रिप्सा पोलो टीम नावरेम थोमु यामा लाक्चना पांजल तरामाथोई अनि दा माइथिबा पीबा ngमखिबने सत्रिब पोलो टूर्नामेंट असि ngasi सानखिबा अहोम सुमा मैचना कांगलाई पाक पोलो स्टार क्लब लाइफम खोनोगी सानरोई एम सावना पांजल अहोम पुरियम्बा मसुंग सनायाइना पांजल अनि नि सन्दुना के MM राइडिंग स्कूल टीम बी सिंगजमिबु पांजल तरेट अहुमदा माइथिबा पीके मणिपुर हॉर्स राइडिंग ने पोलो एसोसिएशन सिदना नॉक आउट बेसिस सथरिब टूर्नामेंट से पोलो टीम कुनी पान सर यारी सथरलिब पोलो टूर्नामेंट से हायंग मखाता ब मैच अहुम सानगनी नवेम्बर मरीदगी निपान फाबा राजस्थान की उदयपुर सथा की बताराते सुबह नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप डिसेबल ओरब मणिपुरी मसा फ्लाइट लेफ्टिनेंट RK हेरोजिन सेंजेंग की मेडल लौब ngमखरे सेंजेंग की मेडल लौब ngमखरब RK हेरोजिन हौजिक एयर फोर्स स्टेशन पुणे द ग्राउंड ड्यूटी द थौ पुरी बने अमसुंग हौकी बथा तरुक लोमसिदा बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप अमसुंग सेंटर द अरोइबगी इरोइबगी प्रैक्टिस तौदुना लाखिबने मार्क सिंगजमै मथक सोंगथाम लेकाइदगी RK मुक्तासुना अमसुंग RK ओम इबेतोमी अनेगी मसानुपा अटोनबिने फनबा याई इंग कुमजाले सुनि तरामाथोगी अगस्त कोनिथोइदा सेकंदाबाद किरण ट्रेनर जेटगी पैरासूट लैंडिंग तौबदा खुदोंग थिबा थोक्तना स्पाइनल कोड सोपदगी हक्सांगी फिबमदा अकाइबा लाखिबने नेशनल डिफेंस एकेडमी की एलुमिनस अमा ओरिबा RK हेरोजितना स्विमिंग मसानद एकेडमी ब्लेजर फंगबगा लोइनना बेस कैडेट ओइदना लुपागी मेडल सु फंगरबा मियोइने हुइल सियारगा अदुम लोइनब ओइबना मागे ट्रेनिंग सेशन गिदमक पर्सनल असि मतेंग पांगनबगिदमकता थम्मी हाइना बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप तगी पावमना हाइरे स्विमिंग चैंपियनशिप असि पैरालंपिक कमिटी ऑफ इंडिया की मियंग मखादा पैरा स्विमिंग एसोसिएशन न सिंदना पांगथोकिबने वियतनाम की हो सिन मिन सिटी द पांगथोकिबा एशियन वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप लिसिंग तरातरे की 48 kg की कांगलुप्ता MC मेरी कॉमना अवांग कोरिया की किम हियांग मीबो मंगा अहुम द यामा लक्ष्यना माइतिबा पिरमना गोल्ड मेडल लौरपदा मणिपुर ओलंपिक एसोसिएशन ना चेरुलमद नुंगाइबा फोंगदोरकली अमरमदा नागा पीपल्स फ्रंट मणिपुर स्टेट यूनियन एसोसिएशनमदा थागरपा फोंगदोरकली लोनेना तुंगदा लाकदबा मेरी कॉम की थबक थरम सिंगदा हेन माइ पाकपा पुरप ओरिसन हाइनसु पाउजिलकली कुंथ्रातरे सुबस्टद ओपन वाटर पोलो टूर्नामेंट की कोंगबद लाइब स्टैंडर्ड कॉलेज की स्विमिंग पूल पांगथोप हौग्रे खेत्रगांव असेंबली कंस्टिट्यूएंसी की MLA नाफम इंद्रजीत खोराई असेंबली कंस्टिट्यूएंसी की MLA एल सुसिंद्र लमदमदु की मसक नारब मी कयन याकी ngasi tournament की अहानब सानकी लीग मैच अमदा कोंगब यूथ ऑर्गेनाइजेशन टीम एना वेलफेयर यूथ
Liberal and Conduct Organization Kongba Panjal Mapan Tarukta Mighty Piki Mets Asida Mai Palakraba Kongba Youth Organization Team A Sandaroi M Priya Sandrana Panjal Mari TS Thauban Panjal Ahum Aduka CS Adjoina Panjal Anisan K Mighty by Welfare Youth Liberal and Conduct Organization Kongba Sandaroi L Bibikananda Panjal Ahum NG Sobin Panjal Ani Aduka cases Loyang Ambana Panjal Amagasan Mangamke, Nasinong Sanaki Tournament and Sublectana, Central Swimming Club Wankani Tempukrima Palace, Stenacol Swimming Pool, Kong Babu Yama Laksena, Kunmatoi Amada Mighty Pibangam Cray. Manipur Water Follow Association Common and a Pang Talk Haukiba Tournament Mangana Group and Tokna, Kaidoktuna, Atoyan Tanari, Nasidi Sanaba Haukiba, Water Polo Tournament Hayang Makata, Mets Ani Sanagane. CS Banti na mga subano is case prize Danish Championship Ladies Open Singles ki champion bangam kre Lamfel Pata Lebo Officers Club ki Deco Tafta ngasi sana ki Ladies Singles ki final da adu da CS Banti na Shami nung may kapa ma point taruk sino mga tarit amasong taruk marita mighty papi bangam ki championship asigi winner CS Banti na certificate trophy amasong selgi manalo pala sing tara aduga runners up tahuraba Charmi nung may kapa na certificate trophy amasong selgi manalo pala sing mga ki mapu bangam kre Satriba Tennis Championship as against Sana ki Men's Open Singles ki ahaba semi-final the Mizoram gi Lal Mashana Manipur gi Rivaskar ba point taruk ama taruk ahom basung ani suba semi-final the Manipur gi Becker na Manipur gi losing Lukrambu point taruk ama basung taruk ahom da mighty ba pibangam kre Championship as Men's Open Singles ki final the Mizoram gi Lal Mashana basung Manipur gi Becker anina lamba taung naragani Manipur Tennis Association gi makha da sathariba championship as the Men's Open Singles ta sanari taratar mas Ladies Open Singles ta na sanari tari na sab yari championship as the Men's Open Singles ki winner da lupala sing yangkai runners up the lupala sing kunmang aduga Ladies Singles ki winner lupala sing tarama sung runners up the lupala sing manga gi sanpam sing thamle Sahi Taramari Manung the Laiba Nupama Sam Sunupi Masa Sing Oiba Achuri Masanagi Homdo Sub National School Games the Manipur team champion of Bangam Cray. Kumalampak Sports Complex the Pang Toki Championship the Manipur gold medal Tara silver medal Nipanabasung bronze medal Taru Pangduna team champion of Bangam Kibani. Haryana gold medal Mapan silver medal Ani Basung bronze medal Ani Fanglaga runners up Takre CBSC na gold medal Ani silver medal Ama bronze medal Ama Fangduna second runners up Takre. School Games Federation of India gi makha the Department of Youth Affairs and Sports Government of Manipur sin sathakiba School Games asi the India ke tonga tongba state sing the lap unit kolum doi da gi pama sama sunupi masa sandaroi punna sahum yankai mathona games asi atoyen tanakibane yas ke director and Pravin IAS Manipur Olympic Association Vice President Dr. G Bopi Sakamasong Secretary Sunil Langmam golunena yas ke maroi ba thaudang loriba mere kaya nga silosin ke taramaduda sar yaki How's Arabada Moraba Palm Pizari? Demonetization of GST was Sawala than a BJP Manipur Pradeski, Yamnaba Thomas and a black money in Mayokta, Kongsana Sakre. Manipur National Legal Services de Pang Tokre, Legal Services Karino Haiba Manipur Kasin Koya Silvatona, Kangan Matokai Haina, Manipur High Court Acting Justice of Pong Tokre. Japan ke lapar timma mana football ada ke ani subalan jauh ki matam dan lagi teraba Japanese lami sing saru sayang sing lapar bahau kre. Amasung ITI tagal ki Mahiru State Institute ki mapung faba principal lab matuksa na thambi ki haidun irang hogdana institute ki karan mai than.